Tano tumwana kwa bau ginatwa mine nyiri twa madhanga kele tukama kwenye wati nada by the way tukena nyari ni mtani oh ila wali munage zake mothoki kara wewe sema wanga ni go kwa chone awanga kara kola kwenda chone na go kwa mama be kara ni go kwakwa ni go kwakwa na ni bata go muno ndo na ndikukwata hadi jwa ndo manena manena ndia iso bana sijawahi jua by the way ai mbaje jua kimothoki kara kila sawe tambuza kwa ke mundu kwa hapana ungeju niki no kamila kala mambe dunia agine kwa funko ningekoni sidula zidha wana no zindu ziambewa no mundu evi karibu sana wati hata by the way hati anaweza ilobi inambua yuni ndoleta viti kabisa ina nenge mbe jitonga mo ya kwangai no andongo chenaka ando no anda ida no anenge kinengo ke andisi okainge nitonga mo ya kwa kisese kicha mutongo thank you andwa kumbetekelya nakona nenye na ile kwenda kuomone na ndizo kambado ndunga mu kwa manyanga nondo onza kuwa nondo tuyainge ni kwa tie tinye nenyoka ni nakolete yes so na iwe mwadhime kabisa na nenge ya wako imo sana thank you sana by the industry utaitana industry nyendwa nesa nondo nokula uze kithuki ni mbandi nene na timbu melangi mono lakini zote kalai kwa ranir dialade kubange wa banga mbadi kenze ne kalamba ngita tu kila weekend nda ngwara nita kabisa weekend hizo ngi unaye nango ninaye obau wajanga na weekend yo wa unene bau club kwa People's Palace mas unewe huruma pipeline we must ni ndo bau ni makwete nesa nondo ni meze ndo ni kana mo na then omundi oyibe lodging yende ya madam ndo minji minji ni uyagera neza ena chati cha 2025 anyway sawa nenda ndilo bandu ndama na industry wetwaitata masito makuma kibandi umete yako ndabise mashabiki mazito makoma kibandi to Bernard Mbaba nziaitwe mazako kandu rakathome oba kidini angie makutana kwa mazako neze mwazi ani wa magwe nziaitwe kuona ngatwa magwe magwe ni bandu wa mkindiki ni bondu ye kula mamu seito ni anira mwana mwetu agine kwito ne umasako era mbio bandu okoli kuona bate haraka ibandu wenda bero wamanyara ina kinengo cha waji kuma wewe ba munini ngina weso bikaje ngina teso likailobi wini wako wambio otio wa masako esitwa mwaka wa 1997 98 ona kila Christmas wea kila musiwe na sherehe so mango zala masiani wa dadi mo matwa ilobi o mami nakuka ntwegia wa kila kinanda na nondo na twin sister wakwa pia nene na endi siana makasits modili sambo te wa na mwende te wati sinda no uloko zunga neza aine wa muthenze na kwaja ayiwa mukate wake muima wale waislingi muonza idingi uyu wa mukate wako muima kwaja na nunengwe ka muthenze ona nengwe zilingi 10 wethia weugwa ye motivation yesu ni ambeka nesa then my mom nene wa ebata muno na kwina wathi wa kadogo ewa kadogo wethia ulo kukologa ngima ewe anongo gwato aiko na tumbiti ko kindu junyi chandika na whether atwa na edo ni wakanisa muno by the way my mom so ibinda zemwe mamu ni nge chono ano no ba no koithi so ni twa no mie ku twa thima kuwen na twa ndi makuwen yu niko na ndie kwithia kwa manage no twa ngita na mbande kwa manangita ndibika kwithia na yo muno nangi wethia mani kwate mulau ni sikuima so nina ilambadi yu nambia wethia ni ngrami tambadi mingi muno sia kimangu ni ngwina na mananje la wogi manje oka kuna gazeti hata kuna gazeti wethe mavumete kwa jinye ni kunia ando kalele ndiema ayu we glass chao kana we form chao kana we ba
By that time history yakwa ni nditu muno. Ona yo twenda. Hizi lato iko te high school. Okati tukaunga school. School ziyayombeza na wewe ayu asema yaye na kindu na my dad nda mind ya about education. That's nga. Amba thiwe labe ndu jatumie mama mano na dad. Ne kulea kutoto wa school. Ondo dunia no lawe ndaye mano agibetio na. Au me alama twanite. Kulea musoma kazi ya mwana. Niwo. So kwati yani. So mam ni watu twaye kwa nyane genda tika kwate education. Kune la jibu na mbodho kumangoma wa mama musie. 98, 99 na 2000. Ni mwandike. Lakini wewe anyine nda akisoma. Lakini nimeona ni munene. Kwani you we class? Nguyata yo. Kana why form? History yakwa ndia form, ndia class. Lakini na munene. Why munene? So kwa no ambeti ya mbele ngoli ambaka wakati school nonso. Okay. Ina kuelewa you ndukolo yu sister akwa ni munene no ambie kuzo cia kiroi. So ni watu wasia twa school. Na school atu twalewa. Mwalimu la twamwithia twa Mr. Mwilu ndakambula ni watu tie na. Ni kwatia ekolo yino akolelwe ne ngai. Kadai mona ni. Ni waizie ndende class yana nene school kwake. Oni twasiokie nomba. Na twetela akuno transfer no school la yeba kube. La kuno bogie madam wetu Mrs. Mutonga kana Veronica. So sunda no ane waendi okoli yangi na acha tu. Atoka twegethwa interview. So ndiambe ya nursery naambie class 1. Direct. Ndo mwaya nene. Naambie na try asio bado nene jana na kila jizo soma inoka au revise na. So try asio. Na wewe na soma na muina wa same class. Na wewe ni what you beat class. Mpaka noka umina form 3 ni wati school. Lakini nyinande ana mina form 4. So dia kwanikana klasini. Ekaza kona leo kunoje kwa mujani wa mwezi. Baba mundu agwa ba anuo kino likile class 1 we monene na no meze kabisa we mwalimu bato na kwa mundu wa misa kanuna azi yake thabeke mwana cha mwende izi mambeta wanzanze musi uona ilobi ndembere na we mundu wa mita wanzanze ni masoma ayo manani wa musi ni mananu mbese oundi thana kwa jeni ma boba so ni rwa susu no ambige nasa ndo nyela na likile school na fokazi kisomo endo ngauda jagana form 1 ninyi na to school form 1 ninyi na to school na by that time ngitaye na mami ndo ila na digile primary nina indara kiti na kamwana kimwana ra kamani ya to kasenzi kasenzi wa mumo na kasenzi wa eto kasenzi na brother game malagine pa eto kasenzi na then mwana ngutu amata mutuko warutie ni mwine za wathi wa tushikoma neza yu tushi no wambune tsengita pyu na but ambia kana ngita rhythm kuna ngita solo na kana bass lakini muno focus ngita solo na kana rhythm ndio kuna kanisa ni na kana rhythm na ambia focus na solo ambo lambaka nezo mina school ndo brand festivals na ngita yambe na thowe Machakos Machakos the past provincials festivals na wadhi ya hata ba wana kulenga ni kama mwana by that time wadhi wa kawezi kenya kuna wadhi wa fumeta na ndo ze mwenda mudamba concert so whether nzo betie razda ngeke ya nzwe ana katume wangu bia razda ngeke ya kwela nionje umbu akene adani mwana ozi ngo bado nasoma nake whether ni ngo ngita solo whether rhythm na then twabembuka na ingi wa umwana nezo kwa rangita ikulumaneta mwalimu mwe ni mana ya principal wa azia mana kene ngokuya ngita na ato maneze ngo kombelea magwe akuma kuna transfer school naenda ndi kilomita na nduma alawa kunanga na moyo kwa naenda yune kidana ya sauka Nairobi na bikilo bi
na mbothi muta wa Kibera abe Kibera na nethi my brother ku akwatie bia na mugule bala ro no kwari ngitane ba abe mwana ile wa Kimbani sana sala ni mwe na ngita mwana zero za nanga ya mwathi by the way ndambeze ndithini mo ndibo ya ngita indayu agenze tiza atwa unini my best wa brother ko ndi anyindi kundara nyindi ndiye mukwatangani wa andu no monde anando yimatambeze again next year yao ba so mozelani wandetha zangita brother kalati angatinge kala chumwidi you no genu magu noka indi pipeline noka pipeline no 2014 wewe bono gina kwatanga naende yu naende na ini ondo izuni ombezi ya ini ende kada ngori mamba yuko bingwa na yo la bulazi akona raketindo ngori ngokumbo kazoko ndazia yakatibui na ndiye kunethe ana moima za maremu na kasoko isile saya makwaje bozi muste kasoko na mwene ndo nenda ngita ambea sombili ina liga nguko na munanga mana bya aneli amaro ni munanga mana azwele ambea no ni mudho escam wana ngita na do escam aho kana ngita ngina nenga wethe yu teingi na baingi na mameze mbe wa so ndipo na wathi wa mbe wa kele na beno ona ya ko lilo nini ni college ni so lambe ni ayo kuma buno kana kwa na dela nini ba kuna kwa manyanga manyanga mudumba ami ba utranzami ko twa tumando ndo ba kamona ka kwa jina abuleti nitaka twa Sudan ayu niko ka ke kabisa iwo ka kwa kwa ndikoza nikia ndo ka kuna ambenzi ndo nene na ndela ndike le ndela ikanenga ngira bi mwana ne yu ndela na angune ko mumre kasama maiku inondo na kasamune kala meza ni andela ngacha kwa meza nengi meza na azizuma bawe mbozi no akwa gela gelo jono ke ni confirmed mwana zwili ke stage na andela uma stage na ulika oyu uwezwe ke ndikero wako no mana ngitawe tho meze ke lakini ke ndandu kuneando on bege ndikero wakuja otometu yozu naume beza uno mezera nungo malana mundu wa muzio kilagini wasomo da stage wewe anotana ona ndezi nji na hii sewa ya nibia utazo ya kupatanga kana kuzia iwe metho maingi stage ndo manageno kama we mweni kama kuweni weta wa stage ando mezungita maka yako zunga no mayako mambo wezi we kuna chao nikienda ende yu basenge oyu nayo nyitako na ukana audience kila ndani mazioti na makuna mbali zako ile ngona mateo zunga ni makuni ambali ingi ila ingi me joka yada kana ngazoka mashimo kana ngazoka katoro madingi ndende madingi deta makola ile tukiende bezo manana mazungeta manya tuwabelise wali ya wangu wile yemi ambia kwenye masako kusia wanzia lakini mwe sio dima kuwen 2098 mwandio 98 makuwen ambala mbazi la kuita kadome waite kebeke bandi na mtage dine lakini wethe andi na cassette lakini ona kawethe ya negele muno oimbera ogethine ndo ambeze so elane ndio bando wazebe kindu wa pala buye kuweto no keania ambazi muma kwa kana ndo oyu nge na ile ro gidi no gedia muigola na atwana go na ngisi osunu ona ngisi yani ambazi ona maezeo mwana no la maje mbele mwana no la wa moze kweli ayetu ibo amini na ile die gidi ne ngina to imweze ela na ile die gidi
avima kwitu kana koze muthi tikwetha mundu ucio nangali kana lakini mundu ucio kwa support sai la neza na kavata kwa moyo ila neza kwa nanzi mzema mungu nangamusi mungu kamba kandumia kwa mudumia kwa misala nuna oga kwa kaibe hivi zilunja na yendo na wewe gara aibi lizuka ya nwani support kwa zo kwa manu ambia ata kwa mana mingili ono kwa mana maida yana kwa modela mingili kwa ni ngeza muti virugerezo badingwe mu virugerezo andazo kula mathi maybe binona ndosoma ndase gidi na ndiye kuneve ai evya kwanza bala wadu kana unaja ngio wadi wake lipi ngio wadi wa mwana ozizo ya mbandi naye kwa nana abege nduge moyo ukati kundu mweni stage yoke wetu wadi wa badi majambiki akaine muravya ngeza no mbandi no kukuna stage especially mwene mbandi stage iwa moyo okumwita kawadhi kage okamwito kawadhi mwana mwana moyo muno ondo elombe dia yata na oni kiduke kitamba cha kiduke yanga iko na ugo ningo ni awadhi lakini wewe neigwa kabisa dina za kuyana o jaribi mu tutetheze kuyana na imwana mbingi ni kusango lo namba ndi kuna folio mwani to neza oga dio ke mwana ocio kwa dio ndungi mara ndio tangu kumusi mara ani wenu wako lile ndo ambandi ndenda zo ziambandi kula ku discourage wanana na we ai leo tukandondikiana ndunye yono ga mbera nyike tuki on ndiye dhangweti ono ga mbera jau na yenye kuma live band na mbeo kuna 2019 wambio kuna live band 2019 wakunita ba ibindezi chairman klabu lagi ro chairman klabu juni jona kunya zambe chairman ni pipeline olunde ni be klabu ro chairman ni cha dele cha bikaloji si zambe klabu lagi ngia mamba na then kuma ba na kuna klabu ro ambiso mbio kware na noziwe ba uni mutumia to wazambili oka na mugingi ya kilabu jagi kiro wapi Palace hivi mazi walange hapa une na kume linda yu mudumia ozuni onye na mugole we na ondo nenga imbandi like nondo na kya ete mbandi bingi kuma twambia ne nage na mbandi bingi munesi sele ba mogone nguru yezelo chali yezelo mogone mo ndelo nini live band ya play ibango na kuna kaba ona ndazila lilo kuna chalia niwo wakuna lakini apa amamba simoni mpaka bozi yangu ni azima ngole ende kuna namba yengi andela namwe wakuna ibanda bya namwe nenge ya 10 atuma akuna bado ya emoni angule pe mu mundu to no mukwati namwe ya sunani na kunya ya sunani namwe ya andela no kumamba ya ni wanza ambe andela emi muzi ni kwa tekeda ida numbana nukomeda na bati tito kuwa neza ila tsunami uno so hivi ya tsunami ambi and then indela ni wezi watu mu message waza na yesa kona message na amu kone amwe already nenge jale ngoko nenya matuko 14 tu waju wala ndabo ngole 14 no twendele ya matuko 14 indela no wela ako no vinga mwaka no kuna matuko 24 bado ke okilabu ke wale kwa family mwa ne mudumia uto ete then buma bu emwene meet ama nongwezela nyo wazambi labja wazambili green joint na bingwa blackout na bingwa so nane ana no mala na mbeo kuna connection na mbeo kuna lagu ndo tinombewe sio jamu demo so na gidubejana na then kuma buye ndi yuzi no andwala mandenge ya ambio mbia banga nanzinza ngibanga nanzo gitui mwana nena kunena tuya ya gitui kila December ni bana tuya ya mabuene amatuko mbao tona ile na wote so bade step sundenze mono banaende kimana numela mono ngeona just as muzao ni wezi na ngozabu kuna numela anga madembele ano kuna genza nanga sio kuli ya hiyo namba dizia na kivolume wewe ambia wina sina volume 6
latest yakwa kazi mwako ni na latest bathi nyanya 8 pambite mweka unike jabe jazimba ne no kamuzubyo ne ibara nina mwengeo jabe ja mubingo wa nyumba getonga jabe gezigi so mwako ni na latest isu pambite kwinende kwina yu wa bingo yembandi ndi yakuyuke tuki bandi yakwa gambe ambe kuna live the cassette 2013 you 2013 wa kuna live band kana imbandi ya leo kubingwa kwa komponi ya muyoni na mwana ilo mwanyani mwezi mwanyani wa musi ni mwezi na mwanyani akombo wa moyo ndiza bodi ogendo nini na then bozi mage ndo nasoma na mbozi yemwe yake le imbetekelia ni then ndi nonyo so hakuna stage yake na kwandi kuna stage yako yebinda yuko na manie na kwadwe kongo na ndazi yambe 2013 ali stage na ne zawadi ya ngobia zawadi ngobia ne ngobia 10 na nyanya ugole wane ngwazia ya mo ane ngobia tu ya oh no na majambiki megwa moyo mono na nakuningira reading by the way yako na solo na ende yu na kosa yu undonge uzengida webunde za lagu daida yakwita ndonge na matumaini maka na ukaweza isaidha na mbandi yako abu tina kwetha na mbandi tiki yake ndo chaira hizi unaona ngukumbuka 2013 ezu mwanya nyoko rekodi cassette yake akwite ngilia na ake na cassette kaya ndo bai mabloga maingi kitambo hizo kona na wizo pena wizo hii studio wao nwe balaji ndi ma producer maina the chali dai kana binda ai badogu by the way o you wadi ki manila ziko kasi the you wadi you kwelezi na modi kuna wadi omwe ukarekodi noko malo utakunida mbadi 10 bai kuna baba imu baya kwetekele ya mbadi 10 ngenda kaze kadeka uzumba 10 yu moyo wazigeza mbadi bingi imane mundu egyo wadi agetukeza kadia kaandika wake wadi no ausi oyu maisha ni rahisi lakini nabuitina wayo lazima weka lendi umeagenduja na kadha mbezi undu wadi program ya wadi kana kan watu watanga na munyo kama wa record yaka kama wadi wena gola gine ndo manondu ndo ngopanga iparanga ya ndo ndiko kaandika composition ya so wa kuna wadi wewe chao kyako na dio ndonge enogie kindu chambe na mbotwa na twana bado wese noga ilo bine na ndikwa ne mwandike ni kibarwani so ndina ila freedom ya kala gitama binda manyi lakini noga nasia kana record gaze kama noga naonzo ni mwana ito Boniface Ngala na mbena ni Mongala na Charles Kabo mambea mano ndo no diwa record wadi umu na mugoli beza ninyo ezela ngwara nezi aziana agibeti kauma we mambea we mwana mbati zia na mena mbati mbingi mbingi ona imwe na gitie kana zimbo oyu wese uziazekela kibu maybe ndaume yene pia so mambea ndi manda omo kuna practice mwana ngangilitana to Bernard ngangilitana mongla mbea ndo kuna zoezi na Mbugu studio so 90 kwa Kisinda 2020 naenda kwa Kisinda na Mbugu studio nana wa mwana fadi kwa kuna kazi dikambe na yule kuna kazi na kunanye zonga na kibeti na jana wewe ndo kuna abana na kuna nzonga kubaba na kuna unenge Mozambique anu tiye ke yubado zamwe ke vuke no kali kama nzebele no mamo arangazi mamo nima moza mwadi na mamo mala ukawe yaje ngikunwa simu uze yu kibeza confusion tuze tuto mele ayu usumu no ona ka tawo urawe na kinengo muno jawa wadi lawa kilo kizebele mawaze maitumera aka mo record no record so wewe ayu andu meona niwe
nuna bangi ndazi izembezu musi mwede ani me confused ende me ani ala kalile zewe nwe wadi na inete weto wa musewa mara ndo ani mutumia ona ala tumia mebata na andu na mendetwe na oga agwe kuchae kithugu ani aitema muti wa mutona amutona ngingo ani nane kala nenye ndenu wako muzini yako netha wadi uzu na ina record na wadi uzu wa tush ani mbadi zia ikuni zo zia mbumelile ya ayine yo milangile ara uyaza wenda usunge wena kibeti na ziana wadi lo wa nikile mena daone yuna mbeo kune wazime majambi wala kuna wazima hey mwana kuni wadi muzio wani ngidana zundizi andi wani ando ingi ndiabwa ngidazi wa muso abana ando ala mezi nezi ngida mama wala bakwatangana mundu la kwatanga ngo kala gude ngidani mbrala kono yakale tata ya muoja nanoka na moya ngida mutu ekutuma weka school kana ayo nanoza na myoba ngaya kona moya lokuzo kona tumu inawo na mudokea naye kana ayo na kia la ko lesku okay chawo so ngita au la no mambio ngunangia simu au neza ne serious na dina kona volume 2 ya wewe akaiba basio volume 2 ndianga mewemo volume 2 ni nyene rai studio na record singa imbeza unyabaka na ubantu ukoma ni mwani no kina kwa company na wewe ya ni operator tukamuzala tika kumbado kama wale makabona mpaka dia la kanye na ndia nza yani mbeza kwa ndi bado ya mahitaji so uze yu nena na volume 2 Ose na kala jane ya bizi. Simba die 10, simba die na kuna baadhi ya 10. Agine wewe ya no studio no samuanza. Nizio na bizi. Kwa simba die tatu. Na then ndino amba disio le. Abe nyamba diziana. Ile. O ile. Ando na jongo ile. Wa ile ndo ajo vinjo. Basi usiwe ya no na ile klabu kina jaja bingu musi. Boss. Wewe ya we ngawadi kukaende tena. Akule ne kanyara twekala weze ndazi munete byo na ndazi no muna mbadi ndazi nya kwanza ndio tumoza kama voga dizo ama bunde tse bada muzi yezi bali yazenji wewe babu kiapita lidia na ma diga YouTube bai ma yozu menu meje wewe wewe abo na diga YouTube no mimi waze ndumeje no mpaka simu ni kweli wezogeni akaendie takuna takala no kana kwata nani kama ndoni ama contract na malangi manjibsa yo so egalisi ni ngokwata kabeza kanene kana ruto ya bishwa nane wanene nane wa before that naambie kama na Dr. Sidi Peter anenga support ela anenge support ya band jita mundu ujumoze mundu na nakuya ndo kabine wandi jo jita mundu ne kalonde ona wana nga support ino abantu aneka ne dine on mbana kibeti ani ino kune wathi omwe ne leche YouTube no ndo kuya na change studio ndaka nyoti na kono wathi omwe ai mamete kilanga ai no kana kwa contract dizu ruto ya pisho yo wala ninye na anengero yozwa mama maintenance so na ninye na kwa diombeza mzio na anengero ni mtumetwa Charles engineer mama na wasa bile uzo kwa mwana mano na mzio no ya no mano bo mune ngagede ya mbeza na ona family by the way pita family ngi njama no mwana atumia mwana muziki wewe pita family wewe ndo ando maposa ndo ngeti ndo maiko posa wekebezi sure so ninaendia na kwa tupesa abindeze yula mbalizi yako la lead wangu na stage kazitili ni nyazi ana ngalo yake ndo yenga isa kiamba ana na yula mbali na ndijatu na lokete akizinga na jama banda na kuna we kan tatoli kama na unaiwa ni chuchu wewe uenda majambi ma request ya mono dagia wazi zwa libia bisa wazi zuna lilege bisa nondo nena majambi nondo wazi zuni anda
nenda ko quality nenda ko ge ibisa quality no negyo ibisa oyapeza ni angilitano lakini nisikwenda nenda wewe nenda kindu quality nenda wewe chenda na vindo ndi unijo dunani ando no nikalango wewe abyo mundu ni promise ile no gombeke ya agayo kiseveni jo bana sia jala waziendo no na bagendo ni kana ile wana kanini lazima wewe ambao huanishe tuwe kwenye lao inano ndili kama kule ni ma Facebook ukito musioki ulo sere yabo aingui tuna buju tusioka juko la mama mzee zosu kidimuru chabo no zozo ay munganga nangu manyi sisi wajua muganga ay munganga na no akona kitu cha ng'ombe siakamba ila ya ng'ombe ye mwana ng'ombe yu zosu no adeasia nini musiwe mu na madina fulani tuwe mundo aya kadesia so ni twa bije bandu wethe yu kuma ni class 8 twa koma no yiwa na ono na koma ndie to again mude ndi digimandi gwete kibo so no ga me kalandi andika ne ndiwe nyo ndiwe sindu isi azozo na sozo ale asia oni mangita wewe ni wangita hii hapana nyanyagwa ewa no nyanyagwa roto wetu bedu cha mretu nijo cha mundu cha moyaji ni mundu wangira mikamunenge kila kileja au melo ne wa daiwe ndia so daiwe ndia mo bango wewe lakini ndia so daiwe kila kibo mundu ndadaya waende nesa mundu adaya wala wende ne ila wende ne kora mbundi zake ndara bu mundu kumela menkala mundu ndadaya waende nesa wende nesa ndo daya wa wende daya no da andu na andu tofauti ndo wende kindu ke wende da wanano ndao kidyo ndo kindu jambe na mayandao boy lo ya mono hilo na mayandao dia laga eza wega dela eza wega lene eza wana mono kwa manana no magi mai waza yu nini baba ya mono tiwa na mbu ya ndao itawandi rono wasinga ai waro mazinga no ona yake ela ne rangi ya ndao iro na wasinga unifunza ndo wamuinga ukaviu ukameneo ukewezu niwe kazia ngela tukala nikelo ikara yanga nesia ande ukadenga ukazia wa ukaiza ida na ali yango ila ke katsio alama igi ya kana kwingai ila si atene mayango no nenda kitalo windo na ba ni pet ni wogie muzina amwa kuita waye ade kwanza ndanda waye wazuninya nozozo ade ino ndo no wazinga no ya dola akuyo unakadala awu ba bi instant adunenga nama oya bidi la ndo longi ende yu ya we kama yeye vile hivyo mwana ngena moya kana wini wona mungu na ka wini kwa we mundu waina agenda ndero sebe mwana muziki ngala hizi sio ndiyo choye zeze na geva idebo ajinda nyamwini ukatinda nyamundu kendo jiki ni liga kabila kaunda kaunda kaya mundu ana manager wa bandi fulani ni mimi oyu no amyo kona nyo so no udinanize na mwini aba naziri awadi ama na kwikona nona kwa no kwati no wadi ni mbesa wina mbesa patundu da sawe okay thank you so much kwa mbayo baba Facebook sitawezia mondele na moyende kiangai mwenda ziara baadaika na to baibise na mweno mwendele mwenda to kunia to wathi to by the way ainyazuo ndewe wa awera inyange by the way ala komanie na mo Nairobi ala yathanie ala thugia sema thisio ondebo ndabye kwa kaina Facebook ndino wa page to ni Mutongo TV Faith Mutami ambia na story ino amaniye bana ndatha yo kokulo atu ya
susu wake yolo susu wewe bugeze neza ndo isusu na mundu wae wanusu ya ese maundu maingi nani mwingine Fred kama tembe yako ne mwali ba kisinga itokete bausa wasawa ebula nyisi onza kwenda madabiata mweni tu au mndezi ambia pia atukunie kamwe kaya ata sawa Iban Muremi mambo vipi wambia agotea kiviki sana iwa kedwa mundu kwetu Dan Kelly wiwara mbia niuke hivi sana pia Jacob Mudhama kama kwenye kilungu kie sawa thank you sana mundu kwetu Faith Newborn mambo vipi alikosia kitengela twendini ulangi nukalawani mbandi ndo meawasa wiwara mnawa mbia tuwemwe Faith Mutani ambire niuke hivi sana ramwembula nilambadhila mukwenda teko ni washua timina show ulangi mbide mutua umeweza thank you so much Alfred Nganda team with you thank you mwana nusu ni my neighbor ni mutambwa munukithukira wake thwa thank you munukutwa kathoko Philip ambia aume team with you ragwando mezi kuna gira na mauma abasa thank you so much kaya style we kwechao jamaa ikadhisha kaola ngalekosha kitengela ambia temuka kama kwa ni wara ne sabi kitunia kiduke sana shauri ya ndongo ne kambo boys band okevya Brian mambo vipi ngalekosia ranga kwechao benja ngalekosia bamburi temu thank you sana ka mwanokwetu wakabeko Philip kale musani kwechao wakuingiza mwene wewe hata temu hivyo kwechao ngalekosia kwenyu ya nige sana mlikuta Ben na Ngui Benz weje huko ni umwizetiwa hanu waokethi Alfred Kusa ndavise bro ni ngomanda brother was no vandu vaendie nai bwa ando madeza amese ando ni mwamwe manozu ni brother agwa ile wage atoje my mom so nsianiwe musianiwe ande vara naga muno is my supporter nanda kwathukia bomwe timu kabisa andakaye waziwazi tena thina ingoni azu nayo meruke na gumu these ndile yodi jambrara Rubane wabi kata na live kiseveni Ebani Muremi kama kambutu kwa ayo sawa kale bugetuni zane ngongo ni tuzonge temu Alphonse Mutisho ngalikosia Mombasa mbayi ukulo maitu atina swing trader mambo vipi ngeze si mwene mayani J producer wake wa wadhi wa mweka auniki sawa mwanakwetu John alikosia Kiambutu ndini thank you sana Alfred Kusa thank you sana Isaac Leli mukevye sana hakuna kama kaya sawa Ben Ngui Benz wanzanze mwene sawa ulongiro bali kana mboli kaba uwa morugonia niwe wawe raketi muno era morugonia amabili si yake kuguza tu eno ndio bigewa zako director wako tola tafadhali bigewa zako no ngutwa band pia wokeja warebe mwisi chosi ngutwa abe point mwana zwa ranzio latest stage sawa Sule wa Maria. Betray in the city. Emma. Majambigi. Baiki rugi zakana wala bema ya. Awire temo nukuja umma kone kamuga singa. Singa na utuko na wali tawaye. Robazda ngoma komi oh jave
Atukunie John Mbara, atukunie kativoi. Aronge mtu kwayo bana murimi. Sanita. Sanita. Kangi oka Sanita pia. Ale kimwando amire mwando Maria wadhiwagi mangu. Mangu ni mume amba ndizo ndoka amba ndokaage ngwemu niwa yeah kuna maka mutu wa kuchwase robe ngoi tasini latest lega YouTube ingi binge chake eli ngadi yoko na vitu ni tubatie man kama ko Philipia mbeze kama kandela hela takatwatie mandiko adi wana ibara na adu muno rukunie tungira tuli bawe twaheshima ya mudia maima plage toto tungira ta adi wage wa ibara na ibara muno na go ya tawa mai wa mate mange dela belau adio mone sanondo aza diga waka kakana na ini na na nemosio alimita wa kana mwende sikutilizi badi to na ingi mbingi na salama jambi ni dandela na nenge wezi ndo tene kalani nake anenge ngaiwe amunye balandela we mande agera kwe pundu yani kwe pundu ando meya wa mweyo wa Catholic uzene ne zile Catholic ndili yaezi na yozi ma Catholic maiki ya kana kwitu alani ukaiwa ukathewa ni ndo kadile tu ketha be unduwe kwa wande la kathewa ketha be ukaundu ndo ndina ndara na thiwe na ndi kula kwa balasi ai muno musio mrembo wa TikTok chao Christ metro kama kambu tukwayo pia bani mremi tukwayo na kijamba chake aidha lakini wewe kiwa na wewe onekona no huko ni awathi wa mwe twa mwe kadi kama nondo enda no onekona malone kwa tembi
balwa bu majala ne mbobi Usengu Usengu na wewe cái chiều gì nó bay với nó là gì nó nếu còn nói gì tao Aku ni dah ni form. Kalaka Lydia part 1 kaku na pia Destiny mwene ambia kae wa superstar kamwe pia ya gavani dunia mwandine sime kimbithe ndumanya utonya kuona mundu igwita maindia kumbe na muvango muthuku mwa tatai utonya kuona mundu igwita mwazwitie kumbe na muvango muthuku mwa tatai Lydia kaindoka naipata na kumusenzi ndumanya Isn't Lydia part 1 na wewe waje tu. Ndio zikawa Ngezi ukamona kule nukuli kana maya. Mananza akitonezi Adini kusema kweli nje bananga ni ale nani Ayu manozi wekani wala kuna zinu mzee Donozi na ilo liga na wewe Tola zonge ya data I think wewe donozi wa bindia mono ndili gani waka au mele na ya zenu melele zino da wa yolandi kumboga wa galpatio bele no Dani limutesia kabantu kuna nzo ne wake bimuna wikuta chao Chao ni menda wake chao weze kola tume na ndio Kwa kama na waza tume mbali sana ni mwana hivi ndimo no ani mundu ndio gende together ani mundu gade ano kueleka whether ni zinu mugwaja isomo ongelaka oleka ikitela sema ndi no kwekala ni nani wewe kune kabalu kunanzo keni wa Maria yes and Arune dure wa bidwele to ayuase ngato tibingelera yundo amasa
ine wana ndewe wako munungi ngita yaku kunite nesa kuneza wamba si life ando maya mogo songa witha bauni People's Palace kwa Wasambili ni kumusonge by the way oyanga kwa mwana ni obikaku ko kambandi ngo mutwe kambandi yo ne bita Christmas wandu ala mutho na ilavu amota mbona ne kawe ndiwa mashambi o wambeta kwangu ne mutanilia mashambi mava wenzo na ndukanila muno kono wandu ngaingina ndikakulia we around itonu we ndonga Facebook we data TikTok Facebook, YouTube subscribe ne mbata John Bernard John na beo kitukira lakini kitu kina followers TikTok ni kitukira wapetanga legwenu ingia YouTube ni kitukira official ino kama nazindu mudembozu ngwa na nguza mbadi ne bingi ne nambadi nyongo dana tu na muonza ya na ni nambadi ndana mboleja na wadhi wa bosi ya kwa USA itawa David Mwasi mwana wa kumagetwi agine ile wa USA ine wadhi ya kenda na mboleja na ile wadhi ya bosi ya kwa itawa ndengu mwago ni sungiri mambozi nengi na mama unzovya no ya na wali wandengu mbozi yakwa ni nzovya muno itezila yoti oyingo wacha kwa nyumba yake tonga maduko 10 na ile mashabiki ala mombe tukise ngalwa magwen kalonzwe ni mbugo kiteze kitei kiduge kazayane uligete na bumbugo nabugalie tukamania kwa mudumia wita wa Sami Kabo okay so nenda kune ngonda teka ile ndumya director ko mbia Masai Mathela ungevesi andu ele aratu ile to peke yake madumia mako meo vando no tinyo kwa mero na mbia mbia kana mbonenga na vole kwa mona za kwa vocalist wa kwa na kwa tajali last week batiwa na akaume muno lakini no butiwe musieta wa Mussolini band undi na getha ikona club getawa Green Joint machambi wala murono musaboti dai mumone na ekono ile onde ndo ni mume monoko na family yake magere sana kabisa ya nimezia ndo sio la yetu kwamba tiko ile peke yake ndio amasa just azimu zao yake mana nango sam ndini yake nene mundu ndengu itunga wazambili leo zimagao friend zila pili zila bili bichalo Patrick Muthengi Daniel Mugwate Mussolini bandi ya udini ana utabia Lady MC Sheba mona muno langoni hapo ni supporter kwa muno ni MC pati yao imengaliko sio moja na Mose Victoria na mona yenge yoyo mbola ndizo ndio lo ngedia na no ndigeta tamo ana vibes agethike muno Nairobi nezo kaniti ne kendo akwa ana kendo amaya nezo nombene ngatwike kwa nazo kanoma so namugedia na siana siakwa lani Stina Dani na Haidan Kalastibon ndio lo nimbozi yako itwa Wiltech engineer Chelsea engineer na minji ngonyo nande ndio lo ni MC Bob hapo ni gwa ndio kita yoko ina wondo lo mbetimize ndo limit unendikindike wewe azama kumange ndio ngona ndio kabisa pamone vocalist ulani na kyo yuko chwa aitwa Yangas kana mnyo ende nikedia mwana ndo wa 82 nemo ni ari ndio yo itambo kabisa ndia shughuli sana kupika kwa namba ya simu tu mimi hapo namba ya kwa ni 0719 14 44 55 07 19 14 44 55 wena zaboti ndo pia kambandi ani ule ndao kidikino mama ano saka uba wewe ni nega dia namba kwa ni Yesu just as they were munlewa mwendo kile kwa ndo ndo mbe tukieze we so banai ule muwe kana mama nimeshukuru sana kwa mtongo itevara naini mwadhokia ingi na ingi yani mwekana sana kwa ni kala
Landa umwe kana mdeba ngudi. Thank you. Sandi sana. Napenda nasema naona sine muvea mwenene byo gweshabi kwandosa kwa Mutongo ITV ngwatano ya mukamba tumwendete muno by the niwe tukutambwa awambe kilungu kicha awo mondi osu ndio mbanasya niweka. Thank you sana timu la yomba niyo mondi osu director wako eva etola. Thank you sana lo atha ukamba bimbi ni player tu mondi osu na makilopu. Thank you sana MC Jaboy niwe atwete mabisa kana inde camera ni ma graphics to the mrembo ito awini management yo ndea Mutongo ITV na kila mundu gwa ndeba la wabika nyine mwendete muno. Thank you ndo wamba ile show ya au mondi osu no nyengweta ya kilungu chao tumbula ya ba Mutongo FM ngwatano ya mukamba kila mudana saa ina ngina saa muonza so kwa wiki ni ma. Thank you kwa umonde pia. Thank you kila mundu gwo ndebyo pala wabika ni mwendete muno management ya Mutongo ITV na kila bandu bonde mwabika wakande ni wa page ya Facebook nikele tukama kuweni. Thank you muni follow yete ona ito vikangilile ana before mwa hiyo dele kini mwendete muno ndwekane kwa wish weekend nzio na ya muone usio kwao yu tuwainesa Bicha lilemba na